Izidalwa, amathonga, amadlozi, kungabe kuyafana? Akufani. Explain. Okay. Okay, yathi ngiqale emadlozini, yabo? Idlozi kahle kahle umoya idlozi. Hayi ukuthi yidalo, you understand? Ngeke uthi idalo. Idlozi futhi akusho ukuthi mawunedlozi kufanele kulaphi, you understand? Idlozi ngathini? Idlozi umoya makuthiwa mhlawumbe athi inkalekisi. Wena budalelwe emhlabeni uthi uzoyenzani? Uzoba udokotela. Wena wafika emhlabeni wathanda wavele udansa washaya amavosho yabo into kanjalo wazenzela into zakho so leyo muntu uyabuya emhlabeni uzolungisa into yakho usungena olomoya wedlozi uzolungisa into okwakumele ube yona waseqaleni if uhamba uwenza izinto ongadalelwa ngazona uthi uzenze empilweni uyabuya uzoqhubeka mara ubuya kubani ubuya kumzukulu ubuya why kumele ngibuye kumzukulu or ngibuye kubranda angeneke emndenini angene emndenini so why kumele umzukulu or ubranda athwala amacala angasiwa wakhe because when you failed to do what was assigned to you kahle not necessary ukuthi siwe okay umzukulu vele osukungenekeni kodwa ispirit sesengisakho kahle wena ukuthi sekushintsha umzimba kuwena obuyayo you understand yikho abanye makuthiwa mhlawumbe uya researcher ngabo kakhulu uthi yabona ukuthi ngene ukhokho wakhe mhlawumbe ekhaya komama uyambona ukuthi uyafana nokhokho wakhe lo ukuse kumzimba ushintshile kodwa ispirit sisafana sizofuna ukulungisa lapha esona khona ukuze sikwazi ungena emndenini awu emndenini ngeke ukwazi noma ezulwini ngeke ukwazi ungena unemthwalo uwenze into ongasiwo awudalelwe yona uzolokhu ubuye ugcine sekuqhamuka okay ukuthi akukho mhlawumbe lo moya wenzuzo kodwa ngamasijule mhlawumbe ngazi noma elinye ilanga yena kodwa idlozi into kanjani idlozi akusho ukuthi noma nakho wonke umuntu ongena onamadlozi uzolapha abantu okay thank you